Malaka Shangdara when she Brown Bull, Kanad International Radio America. Raja Gatunat Katung Nitina, Kajan Guat Changdarame, Chata Jormanan, Tigadol Menin 18 Tiang, a low Lela Pai Yen, Tin Nika Guaron Wangadan, and then what a chung chur and a studio, go dong bet and tot con in Chagother, Becca, Ben Kamia. And while a changa jandangro with the Kapai and the audience, Ron Kisne Dangro with the well badak. And yan, gente ka damandan mi cha report mi chibat chal chude wujula wukech kie wujula gade nyang yech. Cha report mongune chia mana ni chang ni kalara kie ni rol chia wow ni thong mi wodola ma cha bad ni ko gwa bar mi chiwa guru ko gwa tisino. Jin wujula wukecha kie wujula gade nyang yech. Miti te ka gwa the tisino. And now the International Radio Aqua contact ko by information mo baban kam chia more. Rajamo chaja report in no and wo ba gur ka yik ko ka gwadu a chia more and jeno. Kajen joga be ben biaja nga jogwa wo yen ji golden Wulang County, it Wulang Community Association of USA, but a fundraising party ka changa jandang jok a ben this weekend ko Omaha, Nebraska. Member Dialka Wulang Community, Tintaka Golden County citizen member in all this organization. Chaya invited a Wubia Evenema Biaja attend Kachanka Jandang Jogudakel Kampaya Me Metacontin and Jano. Ngayana Banyamandani Mare and Actual Bakunya, Jenebetaka Narbok, Jen 131 more, Kogwadan La Panani Hangarthen. Dia Waja, Biendia Langayan Panani to Conda La Letkel Kamer and Yabakuin, and Wubiawa. N.I.R.A kanamo enjeno and bacha lenyok liangbok report mecha kamelet yesterday and woken gaja community under the leadership of Kawai Dup awabeteke fundraising part doranana la chalke Mankato, Minnesota. Gaja Community Association of America under the leadership of Kawai Duop Gwen beteke fundraising party meba port Mankato, Minnesota kajen this weekend as well. Rajamo chukona ngaini no wo shawarar kanai kon hiungu wo kangaja community member dial bike yekte ke fundraising party ko wo chungwa kulongwan ka chika ga ka puchir ke wo na la kona len ngwani ngai kona bana te ke yeben ke kwida mandan ne gade dak ke keze danen chaje yen ke je okume men chije jakka wo beliu enjeno shi leadership dung N.I.R.A community che war ka kulo gwarar wo kon bana te nyuro gwakel ke jen keze mo ko ban way to discuss a way and ban longer je ki den resolve ka je ka ngu den te ka power ka jama me den long me de dunga de dak de kon overturn cha cordial invited to the cordial including the 64 tribe I mean 64 tribe including N.I.R.A and jano cha kon invited wo ban even ban je attend kai Omaha, Nebraska ko chana dal ka pujung yen kon bi ko wan ka jang wan mo enjen dan en chibrar wo to ba ka lat ka jen changa be vene enjano titiga kan chuki nguro bi alinga tongna ko tongne ne tinat ya je ling bo yen ji Wulang community wo our county commissioner kan wati me cha attack last week but to survive me cha bandola dora la shwal ka mandang wan to governor dung so batesen enjano kaya bripan ko antabande ngai awa kya moy ka jalel lawo jatin tida ka ja dora la shwal ke Kenya Paul Malonga won kya jeling raja nanan chalara wona ne chukon beliep yen jang di altin nge je puji sal fakir me ya didi e dangerous chana beliep ban lelangal joirar ka pet chet ke me chaglar a ji ayo wo ban salfa joirar salfa gula human media kon cha kwot ka nuari cha chungai ni wo yo tok batam me cha wo lunjok chilel gwana la benyo ka ma joja belel gwan la joj according to good mila chwal ka Malonga wan ganda man ring deng a chagala nen baka katum other day chika winyur kel ka ne wura la chwal ke pagan amum akach ko pagan amum akach me jalu wat chet la ka ja wana bakai wano ku kuje melade kuje political platform da menjal ke je one of the useless human being I will never associate with him. Kuman jel ke propaganda mum me could destroy South Sudan because the platform of political. Jan sure elder
no ko ne manana bara tet kede en jeno ni ma de ko lo mat ko ne wun me la chal ke e pol ma longa won me chi le de ngot me yen je chang fan chi jen wo nge je pu wun me yudlet so the last time ke wun me la chal ke pol ma longa won ke ne wo ngadi ake en jeno rew de ke information nguro wo be final men nguro balaria biya janga ji wo na ran media en jeno mi changa kam report mo la na let ko gwa de ka investigate where a lo changa yengu ko journalist la ran manan cha la de we cha ku report to that engine the la personality ne kana ti le ban ka la di ba wala ne ke ngak mi ti ka personality kan ba la de chikaken engine any leadership mi chunga kam report kam la ro de community ka manan leader kam report ko confident ka a potential lo nga ye away mbala da ayo mu da rai da ta ka bel shabia media outlet and an the chibron tin kana others network to koken so jalat journalist biaja ngaji na the international radio one of the member come Minnesota public radio she just a private radio medong laran we have kenyin ka private ne ka dong da ka ba kambron e banga ka work with no kama la lu kan ka ne do kon men la ku ka ngal ma la lu kan ka here gen way of the media and yan jin mu gur je bu nyi ngaran ci bu ngar wo do bron wala ke gur wo bia tenga ke kwido en report mi cha latrar I am confident for it and yan ram te ka bel da belli ram me ngun report ka ne to ngon report no bo bia janga yu ka kan your leaders chen simple thing chet ka ma cha ngun ka report ti wulang nyachwal ba ko mi la fanan ga ja community ngai kon ga de da case ngai kon flat all the stuff to learn ka report no one this is not a personal now the international radio sharp form but again ibalan personal not no ladan exact kon de bialing including kramchi I go touch ba yit ka personal ka ja titika ken goro ba la ko tong na ko jan gwa da agan chibran bol kana the international radio America here in USA.